mangkin cukurayang titiang minokadi wenten reki kawi carita duki rino ring jauh wenten reki orsi mau tamok dapat tiru wijaksana pisana pasif ide sani keloka iring-iring jaga wanja ide mopo pasif resi markan diri resi markan dia madue peseraman dah ating asri kewentenan nyanyi mari Nenten jesios pesraman ide Irika megena ring puncak Gunung Meraung sadahat luwe pisan sia-sia saking genah kerike ide ngicen pewara ring sisian ide maku sami ane dapat akeh pisan ya tiannya ini Sami reke sisian ide resi markandir ulang pisan rike rolling melajak angang ini
kanda sastra lan agamane sami. Sangkaning ulang minekati melajakin dasar-dasar agama maka sami reki kata titi ketingkah yani manu kadilengi agama ini Kalor maka sami sisian dan rikalane ngemargiang kani kekecak karmo segalak segulu saling asah saling asih maka sami sane mangkin unayang titiang minekadi ide makersi markan jilid resi markan dia ulang pisuan minekadi ngas kawuli itu sang yang pramukawi setatu serakinu rakinu alor di tepening ngeras titiang jagate maka sami manggo-manggo ora ayu ora ajeng sane mangkin uningayang titian rikalan dewasa adalah aku amo ora nama
Rahina sanidahat becik unike Ide si Markandia wantah ngejak Rahina Purnamo kapamat Iya Antuk ulangi demak persimarkan dia Meras dingin kadito Sangyang pramokau Iri keraris ide sangyang Pasupati ngerau ini Rahasia markanya Risampun rauh minokadide sesunan yang pasupati Iko harus resi markandi ngaturan sembah bakti Mago pengaksaman titiang palu eratu ngatulang semah bakti Om Swastiastu pinakro panyembrahmu alif titiang Aksi sebab bakti titian Iketunar pengaturan Semua baru bakti Pena kejalanan bakti titian Iketunar